Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugubwa neza aho uri hose. Iyi ni Biganje TV. Ndagusaba gukanda subscribe kuri YouTube ndetse ukanadufollowinga kuri TikTok yacu. Barack Obama wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yemera ko ibivejuru bizwi nka aliens bibaho. Ku isi hamaze igihe hari impaka ndende zijyanye n'ibivugwa kuri aliens. Benshi bemeza ko ari ibiremwa biba mu isanzure rimwe na rimwe bishobora no gusura isi. Bikaba bivugwa ko bifite ubwenge n'ubushobozi burenze kure ubwenge bwa muntu. Nubwo hari ababyemera gutya, hari n'abandi bavuga ko kubaho kwa aliens ari ikinyoma gishingiye kuri filime n'inkuru zo mu bitabo, ndetse zikaba zifashishwa nk'urwitwazo mu gusobanura ibirenze ubwenge bwa muntu. Mu kiganiro Perezida Obama aherutse kugirana n'umunyamakuru Brian Tyler, yabajijwe niba koko aliens zibaho. Obama yasubije agira ati, aliens zibaho ariko ntazo ndabona. Mu bihe byashize byakunze kuvugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zibitse aliens mu kigo cya gisirikare gikomeye cyane cyitwa Area 51. Muri iki kiganiro Obama agiranye n'umunyamakuru yahakanye avuga ko kereka niba zibitswe mu ibanga ridashobora kumenywa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ntabwo nazibonye kandi ntazibitse mu gace ka Area 51. Nta kigo gihari kiri munsi y'ubutaka, kereka wenda habaye hari inkuru zihishwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho kuri njyewe magingo ya ngaya ndemera ko aliens zibaho nubwo ntanazibonesha amaso. Ngayo nguko, iyi ni Biganje TV.